Mina gange nzaba Lunderia mukyalo kyembeera mu bakyeta Vulubi ng'emyaka nina emyaka 8. Nze essomero lyange baleeta Bulwa Primary School. Ndi kwendazaana firimu eno yebeeta Iwe Omuzungu ganenda akobera abazungu kubanga nze kinaliwo nga Katonda atonda bantu nze nalinga nkaali nazaalibwa ino waire maama wange oyo waire dada wange yazaala maama aye nga bwe kiri kityo Omuzungu oyo nga weewebona iwe Omuzungu mwaja mukyole yakuzaala neyakuzaala wali bakola batya okubatonda ne mufuuka abeeru kyonka kyembuuzizaako. Neera nze bandeeta mu boarding nga nenda ino okusoma zeena nalinga tiidi naida nga ntandika okulira ku buliri bwange ereero zeena naguma wenatandikira kuno ekibiina ekisooka paka wuuno ngiire mu kyokusatu nga Katonda wange mwena nkuumye. Eriyo ekibuuzo kyembuuza kikoba kiti iwe Aisha ku muzungu oyo weweringirira n'omuzungu n'omulingirira wegomba okuba nga iwe bwoli omwirugavu wegomba oba kiki kyomulowoozaako oyo omweru? Nze wendi Aisha omweru negomba okuba omweru kuba omweru tali otise nife abairugavu. Master, waki nze nali ndikola lupepa lwange bulungi nga ndiwandiika ebintu bituufu madamu yanveere yansonaita wange woba ng'olikola ekibuuzo nga nkoze bulungi aye nga nsirika akobya buli kyetulikola nkikola waki yansonaitama yaseka aba akwenda. All right, let's go and see some swimming. You want to? Give me the. Muleganduta Omuliro nali nikumulikirole omuliro yakuba akatala omuliro gwandokya nali mumuseta gwa maama nga mukatonda omwoyo omulala n'omwana we omulala bana tusirika mulala n'abayogere nti abazungu singa tebaiga singa abairugavu tukalya abantu ate abazungu n'abaida wakoba abamasayi balekera okusala abakazi ekyo baali bakolanga bulungi baali kibakola bulungi aye omumasayi afaanana atya omumasayi abaku emikono ebiri ebigere bibiri enindo amaino aye butyeriya guno omutyere nitugunogako tigwononeka tikakula akukonozeeko ate waguninamu nera gwononeka aye nga toli gunina gwononeka aye guno omutyere mulungi ino tugulya twagusimba twagukozesaire ebintu bingi twatunda twafuna sente nzabyo byembeire nkobera ku mutyere aye wogutoola mukigubanga guli ino nga guli kunga bwegubale guno omutyere wogutoolamu gubaako ensigo nayamba kunimama emirimu nga wano wendiika nanze wakanaze kuno obukumu buno bugubu balibona mbaku ku sabuni atola sabuni maadi atewale kutusubi aye muspaini abantu bali bulungi enjira demwe tubeniga yenze kenenze ndeta abazungu babone nga enjira daife wedirife bwekeniga bona mbalageko n'amayumba ag'omu Africa nga wegafaanana n'ebintu ebyomu Africa byonna bino bifaanana aye mubona akagira kano katono ino iwe n'omuntu osobola kwebitamu tusobola n'okweniga kubanga eno Uganda obugira weniga n'emotoka tosobola bitamu kagalira umeti n'obubitamu
Ija Kampala ni basi. Basi ni Kampala. Nze mu Kampala kyendowoozamu. Ndowooza mbona amamotoka, amayumba amalungi ag'amakalina, mahotero, abantu abayaaye, abakuba balansi, ebintu ebyokutunda, supamaketi, bintu bingi ino byembona mu Kampala. Ate ndi oba ne wifi erieti. Wifi nze ndidi nga kyalo ino. Abantu bewombokerera awo. Enumba daibwe zidakalina. Nze niwetaba numba yakalina nga nze ndina obulamu bwange Katonda yampa obulamu bwange nga nkalinamu.